Railway ana to ke hong ho in bet dung hin sin number 8 2024 Railway a recruitment ho hin MPLS ga scroll so te chain important that so notification cho ong ke so na cho date 22 January cho hitan ong opening application submit pan na the date 23 akona 23 January ato submit pan the hin last date ni hi February date 22 hin anai le jeng tan ni li ni nga ham min yong la koi ta bang thanum le he che apply the he details of vacancy cho hi le I khat 7 various post in level 1 hi in 7 CPC hi in initial pay starting salary cho 18,000 heading hi ateng le akom cho 18 to 36 years hi nga in vacancy umzat mong cho 32,438 cho hi important application submit masanga heading ho cho hi in eche jama ite tabanga hum dam ti ho cha hi bela tol so ten ve so heten ne jing o hin exam sunga hamal practice mia to pi til ke ben ho choi lu thei lo ding mi avet ki te wa ki tai lo hil jing cho a hi la preference for post kitin nangin cha post tam ta ke hong hin na dei pen cho hi che pen cho pan ti ti am na dei pa so na ki landing a hi tingle koi ho exam fee exam ten dam ho che in vet ding o hi tingla koi ta bang che exam ma dinga ki go ho I khat ST ho ni hi le ST le SC ho ni hi le train ticket sleeper class free a hong mu thei hi in le chi na mu thei denga cho SC hi lo le ST certificate cho na ke choi di train station a cho a check ding o hi ala physically a fit na ding ho cho chawa a hi in distance vision mid be ki be han lang e ki be da long le 6/9 ho te ho mu thei so ke nga yen cho na hon na ki sim ying thei o hetai iche apply thei ninga cho nationality la citizenship cho India mi hi nga in India cho hi le cho aling se na hing tan ni ho adinga cho ting la community 18 to 33 years hi in la ST le SCA ho adinga chen is relaxation in 5 years o min 5 year relaxation hi le 18 to 38 years ngi ho chen apply the hi in la chi is relaxation an lut dinga hi le is relaxation certificate ba da cha na ki sip nga in na ki la nga ye na ting le candidate son form so a fill up ting leo chen matriculation a akibang amin date of birth cho se cho akiba sa o nga ye anti lo le application o reject the hi ding hi la koi ta bang exam tu kum 10 certificate nga ye hi in 10 APA HG CBT computer based exam sangya a certificate a uploading a hi le apply da jing ding a hi tengla koi tabang form fill up lampanga het thelo la boina a le e kha payment bolang panga chai chelai ma ho contact number ho ki pin cho jong he naga ho pi the u hi ha koi tabang ki su kha na benchmark disability nei ho ham de esina ko na ke tek hearing ko ha za theilo be ho thong han hon nambon ba na ke sim thei thu choi hetan min lang panga jo cheute iti recruitment dam hele pa na pe na he computer based test amde computer based test na pass le physical efficiency test amde jo ting le document verification ding amanting le medical examination it also in computer based test a hi subjectly general science mathematics general intelligence and reasoning general awareness and current affairs de subject khana hi question 25 phung ding a hin
hi chi 90 minutes songa na ji chai de 90 minutes hi le 1 or 30 minute kiti na hin number of question cho 100 hi ding 30 question 20 question lai ting lai hi chi exam pass na dinga chu you are on mark 40% amungai edib lesson 40% obc hon 30% sc hon 30% sta ho adinga cha 30% mo ngai in hi je metsa a hop ma syllabus a hop mo cho hi jingin general intelligence a hop mo cho hi jingin general science a hop mo cho che 10 standard level a bo hi in khat general awareness a cho alhomin general awareness a cho alhomin tam atem the hin abana cha physical efficiency test de hin physical efficiency test a angai chang zo alhom bo win 35 kg thilgi chu 2 minute ka a 100 meter ge cha pasal hon aga tha ding hin me ha che tabanga cha 20 kg gi chu 100 meter agam la chu 2 minute ka a tha longa in hi pasal ho cha 100 meter chu 4 minute 15 second ken ha lai nga in 100 meter la 1 kilometer me ho a 1 kilometer chu 5 minute 40 second na lai onga hi benchmark disability ne ho jong chun physical efficiency test a cho e khat exam tet ki bol de in hin la ma ho hi benchmark disability certificate phada cha hin ki pu unga hi ti lo le reject thi hi ex serviceman ho cha tawang ho cha hin so apply ding dan hin sem da taw ten the banga cho call letter computer based examination physical efficiency test ho an chi num le e khat la hin apply le sleeper class free travel facility chen mode original document ho cho verification na pass khat le original document ho na jo se chen ke choi di them khat na document ho na di lo le na ke choi hil hi lo le 10 pass lo sa lo le sc Hello Sasa SC Minana Bola SC certificate na ke choi lo le document verification na fill tho unfair practice ong he cheating mia copy alam lova pass ding ngai to chong khacha ke tai lo hi just state wise a hi in state wise a central railway ho website link cho hin the banga reservation na ho jong hi in to be set pun ke sei gam tan that's a certificate hin angai cha ho to a 61 to hi post ai ke hong jat ne ho a cho lai atam le jengin belew chen la he north east frontier e lai ho langam ka north east a he hin gohati a he hin helai mun ai apply ding pen andang ho vet le gorakhpur kolkata lai hambam bai lang a hin gohati ba penin mundanga gampa ma ni le wang chun a kho di pun gohati mumbai ham ho cho ne apply nom le gohati songa e khat position ke hong jan ho cho jingin assistant in position to 14 gi o min je 14 songa cho st ho a he izat post ke hongam he vele assistant a he 942881711127 treatment tinara he apale jingin vacancy tamle jingin la he chance ne apply ting le ho che post si option la jo na select le jo namun deu chan chong cho atam le jingin hi chanche hi in railway a job vacancy thu si u chu koi tabang athanom apply nom le ka number jong ka koin la he message in bol le whatsapp ma kan apply pe deu teng la whatsapp channel jong ka simin koi tabang na to ho hi lo le government job ma na to ho update hin ki bol ching ding a hi in whatsapp channel jong comment na che pin ka bol en jong cho khat follow ne hin bol ding vin ka hin tim vin e chan chun ki cha hin abanting ki moto ki taute